Vladimir Putin loi patada na Belarus lamkai pu Alexander Lukashenko in leisim ni khusun Vladimir Putin gal kigotdan war strategy yose asipai lamkai ho military briefing abolna chun vannoi hetdoh in umta nahi Belarus lamkai pu akona hetdoh thei chu Russia hin Ukraine si se hitelowa akom nai cha Europe gam adia Moldova gam janghi lahding agot ahidan agichi selen hi Vladimir Putin Russian Federation USSR hana ho thusei hita sapatya nong lahding agot hitam tin do na tam do tan hi Putin hin hichi ki gon dan hi achi pita ta ding a hi le Ukraine vela hin chamhlat gam nga omin hi Poland Slovakia Hungary Romania le Moldova omin hi amasali ho hi NATO member sa hivin Putin in bulu khale NATO gam kaw sa hon ali don but paiding o hi hinla Moldova hi NATO kiloi khomna panglo hi na bana hichi gam hin Ukraine to gam gi kilometer sangkhat le jani le ni asaw ne in chule Moldova government chu achi sa komsang ni lako komchan chun Russia lama pangjingin aniki nei le ovena hi hinla hichi kum jawapet government thaum ho to kisam kaina anala samta hi hichung chun Moldova hi chamhlat gam hi jing wangin sipai sangu bo anei un chule Moldova le Ukraine ki ka ahin gam gi be khat Moldova le Ukraine a kuna chamhlet dana Transnistria kiti vannoi he na Moldova gamin aho ahiya chamhlat ta ki waipo hivin chule Russia lamana chata kai ki songa hive Russia sipai te hichi munahin sipai sang niwal sa hi na banova agam sungova sipai sang somwal hin Vladimir Putin adinga ki pithing ta lawyer ta hivne hi iham tin Putin in Ukraine sunga athabia agigot nei hung lol hingle abana Moldova hi Russia in hin noi kip ding danin umta nahi zani khwa United Nations General Assembly toukhomna Russia in Ukraine abolna thwa resolution anane uto lonin Russia in sipai tio la do ta divin demand abol ta vin hi aji chu hisigal hin mihim million khatwal chenna gi na ki su tolova khovel gamwa ki thi se hitave tu chana Ukraine dal ha agal jam hi lak gupto sang som gup maling ta hi sule Vladimir Putin chung thu criminal charge thwa ni sim sagi elolegi ni le seina umding hi hichi UNGA to khomna chun gam zakhat le somni le khanin anup naw vo na bolon gam nga in anup lo naw vo na bolon India le China pan na in gam som thumlanga abstain ti chu pan na nei lo in omun hi anti-war sentiment Russia mi piti la gal dei lawa ki phinna sang chi chi ta hi nailam cha gal dei lo na chunga pedison a soipi mihim million khat awal zovin chule Russian Parliament mi thumjing in jong chamna omna ding in phungta in aseu win hi Russia government in sata agal ki bolle akimatpi THUSOH khana censor abol wangwin mi pi so sang na ho nitin THUSOH phone pe so in omjing in hi World Champions in hi Russia club nei pa Russian billionaire Abramovich in nobleda lovin Britain mi pite pressure hats in Russia club chu azu do ding a hitai hichi azu do na paisa chu Russian galbol a gan thei tho Ukraine mi pite ki thupini dinga api do ding in ekisei na hi Russia club mi achi sa kumsang nilani kuma aniki chu a hi ama hi Russian President Vladimir Putin to kinai ta aniki sei chu ananom lo hi kumsom nga langa a upa Abramovich hin Russia club hi club foundation trustee khona pi do to lonin Britain government in sanction bol khum dinga parliament na aphu oto lhona ki pi do na hi anene hi ahong nong ding mars ni sim som langa masanga Russia club hi achonom hodinga bedding dinga hitai Indian Prime Minister Narendra Modi in Operation Ganga ahondo tolhanin Ukraine gamsnga umhobit kaya tolda omtheina dingin Russian President Vladimir Putin to phone aniki hoin hi Kharkiv bomkhin a Indian student khat athi zawapat Kharkiv kopia India mi piten agang thei pina akinai pi 11 km sa gamla bisochin kilometer somlani agamla babai sule kilometer somlagum agamla
bezel yudiv ka munhohi adalut divin het sa hitave Kharkiv khupia Indian mi Manish Dev kitipa hi mi pi ngai lut na le ngai sang na ta khat ahidan lota na hi amai ni chi khupia hin restaurant sathia kiti khat ahon hin Kharkiv khupi Russia tian hin ka mwapet na to na restaurant chu ki selna bom shelter a on do a koigam mi hile aga ngai cheu si ki selna pe hi tu le tua hi ama restaurant a ki sela pansa hi mi zakhal le somthum alhingin hi chule ne le cha zo si jong ama na po do jeng hi ki boina ni sagi alhinto lhon'a tu chana Ukraine officer hwa ko na thi amang thulut anei nawa Russia sipaite hi mi sanga le jagit le somli thita ovin asayo na hi alang pin Russia lama Ukraine ten akap set pi ho len na fighter zit somli helicopter somthum lakhat armor vehicle jagit le somgup dani teng jani le som lakhat chule pumpi ti cho artillery system somgit langa anti aircraft warfare system ko multi launch rocket launcher MLRS somli unmanned aerial vehicles operation and tactical hithum thaupu gari somgup light speed boat ni gari jathumle somnga langa alhingta ni akisi hokal wala tam zona lahding in asayo bini vannoi in Russia angah galbol nga hantia timna nei layun zania Russian palai Sergei Lavrov in UNGA aholimna third world war lhon'thei in ase in hichu ong sole nuclear gal hiding kisu mang hil na hiding hi anati na hi amana sei bena Ukraine changa special operation ki bol hi Ukraine nuclear government cha aneiding agot vendo na dinga ki bol hi anati in hi